Krštanjem nekoliko rasa pasa sa vukom završen je 1991. godine, pa se ta godina uzima kao godina nastanka rase. Od tada se ukršta sop sa sopom. Tako da ima još dosta rada i dosta truda na toj rasi, ali postigli smo zavidne rezultate. Ovdje se vodi ozbiljno, znači sve, jedna rodovna knjiga, tako? Da, vodi se rodovna knjiga, sve izdaju se rodovnici, interni, privatni rodovnik, znači da se zna šta je sa čim pareno, sve znači Da se vratimo sad malo na standard. Da, pa sop ima ih u 3 boje, znači crna, žuta i siva. Zubalo je makazasto, pas je... Molosoidni tip. Da, molosoidan tip. Psa, suv, nije podložan gojenju, jak, znači mišićav, glava krupna, izuzetno zdrav pas, nije čest gost kod veterinara, retko se razboljeva, nije probirljiv što se tiče hrane, jede sve vrste hrane. Su dozvoljene neke šare na njemu? Pa dozvoljeno je, znači, beli palež na grudima i prisustvo bele boje na glavi do 30%. Visina kod tih pasa je karakteristična, tako? Da, visina ide od 70 do 75 cm u grebu. Znači jedan jak, krupan? Da, izuzetno jak, krupan pas. Kao što sam rekao, već dosta agresivan, ali se vrlo lako kontroliše. Ja trenutno imam 6 pasa, odgajivačnici Carski čuvar, i ovom prilikom bih pozvao sve zainteresovane koji imaju sopove i koji su zainteresovani da rade. Ili koji bi eventualno želeli da ih imaju. Ili koji bi eventualno želeli da ih imaju, da se jave u odgajivačicu, znači na telefon 022 223 304, radi daljeg rada sa sopovima, da se ide ka priznanju te rase.